sekarang siang ini kita berada di parkiran Candi Borobudur. Dua orang kampung itu, Pak Zul, orang Pasaman, Kagadai ke Jawa, bini orang Jawa. Pas kagak tiga bini Pak Zul tuh kancang lah bini ketiga orang Jawa tuh, nah. Jadi beliau kok menjual oleh-oleh baju kaos, bajunya rancak lah. Desainnya pun minimalis, macam-macam. Harganya 1.000 pakai hemat, suana mahal, suana api baru di Rangkam Pawa. Di Rangkam Pawa dibeli jo. Pakai terjamin ekonomi. Ditolong jo, yang karena bini 3, pakai 3 nak. Siap aja lah bisa. Oke, terima kasih Pak Zul. Kami balik bonus ya. Nah, oke. Ya Pak Sek. Oke. Ijeng rawuh Om. Ijeng rawuh. Maju ke Bu. Ada yang mau maju Sampai sore ya, Mak? Sampai tutup jam 5? Iya. Terima kasih. Ini tiket kita 50.000 per orang. Baru kayaknya Mas. Ini tiket berapa? Yang kita mau. Tiketnya di mana, Bu? Iya, tiketnya harus dibuktikan ya di dalam. Di dalam ya. Terima kasih. Kembali kasih yang saja. Ini sepi. Tiket dibawa lagi, Mas. Oke. Kita lagi dorong. Ini nota yang satu ya. Terima kasih. Dorong pintunya. Mau pakai jahit juga ada itu. Pakai jahit yang ngantar untuk mereka. Kita berada sekarang di pintu masuk Candi Borobudur. Ini pohon beringin mungkin sudah ratusan tahun ini. Halo, kita berada di Candi Borobudur, Jawa Tengah.
Orang ini banget HP-nya. Ini sama-sama. 9 dikit lagi. Sambut makan. Jangan kalah dan menangkap ikan pura-pura nih, lihat menangkap ikan pura-pura. Ini jatuh. Itu yo. Sini, weh. Selamat siang. Hari ini kita berada di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Saya dengan Pak Aurizal, Sekretaris Fraksi PAN dari Solo. Pagi. Kaki Gimana kita nyambungnya? Tempat. Oh, bisa keluar di sekolah. Banyak pintu mah, tuan. Mana
sedang. Panas kok. Karena anginnya kencang. Iya, anginnya kencang banget. Tolong ya yang duduk dibaca tulisan kanan kirinya dibaca saja. Bacakan saja untuk saya. Sana awak pintu naik pertama hari depan. Hah? Dah tiba ada las balik kah? Hah? Iyalah sebalik Pak. Hah? Ah iyalah nah. Okay, and where do I have to go for the biggest Buddha? Menurut tempo. How do I like Beautiful. You fish here Yeah. in Borobudur, fish. Yeah, the first time. Yeah. First time. Yeah. Okay. Thank you, bro. See ya. I'm from West Sumatra, you know. Ah, okay. West Sumatra. West Sumatra. Okay, I didn't be there, but West Sumatra is Anyway. beautiful too. Yeah. Apa? Lake Singkara. Lake Singkara. Tour de Singkara. You know, Tour de Singkara in the French, Tour de France, and Yeah. Indonesia, Tour de Singkara. Ah, okay. Cycling. See, this. Cycling. I did. I do it. You did? Yeah. Cycling. Yeah, I like it. My father was the big. You too? Your friend? Yeah, we are 4, 5. I Yeah, we are 5. we say you in Lake Singkara next time. Ah, yeah. Why not? You search in Google Lake Singkara. Lake Singkara? Okay. Lake Singkara is the West Sumatra. The Lake Singkara, Oh, you know? write it, Lake El Singkara. No. I see. Singkara. You know Bukit Tinggi? You hear Bukit Tinggi? Bukit Tinggi is the The age. Lake Singkara. Ah, okay, lake. It's near from Bukit Tinggi. Bukit Tinggi is the city of destination too. Okay. There is the Sianok Valley, Okay. Sianok, the Mahara waterfall. Yeah. We have a lot of things to do Ah. in this world. Oh yeah. Everywhere. You go to Sumatra? No, not yet. Not yet, Not but yet. Maybe one time. One time. I'm just in Indonesia first. First Indonesia first. Yeah, Jawa. Yeah. Borobudur. No, I was in Bali. Bali. Now I'm in Java, but after I go to Lombok. Lombok. Oh, Mandalika, eh? Komodo. Komodo Island. Oh, Komodo Island. And after it's okay. Okay. I'm gonna leave. We from West Sumatra and Yeah. work in here. You're on holiday? Holiday? Yeah. Holiday. And Are you a brother or something? No? my brother. Okay. Okay. You know the name? Florent. From. Yeah. And you? And Munir. Munir? Okay. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Yes, Enjoy. you come to my region, West Sumatra. Yeah, of course. Solo Regency. Okay. Okay, Lake Singkara. Okay. Right. Say.
Ini delman di sini ya? Dokar sebetulnya. Oh, dokar ya. Dokar di pintu keluar Candi Borobudur. Masuk ke museum kan ya? Yang mengantar dari pintu keluar ke Oh, yang di sana Sampai ya? parkiran. parkiran. Free. Naiknya free, Naiknya tiketnya free. yang bayar. Tiketnya bayar berapa? 100.000. 100.000 kalau satu bendi, soalnya jauh. 3 kilo. 3 kilo. Yang luas Candi Borobudur ini sangat luas ini. Dengan Mas siapa ini? Heru. Dengan Mas Heru ini kayak artis. Kecamatannya bagus. Ya. Oke, sampai ketemu di vlog yang lain. Belakang duduknya ya. Kenapa itu? Ngimbangin. Oh, begitu. Nggak terlalu berat kan ngeremnya susah. Dari mana, Pak? Dari Sumatera. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Lawak. Pinggiran lereng itu. Lereng. Itu bukan masjid. Oh, itu Hotel Aman Jiwo. Oh, hotel itu. Iya, Hotel Aman Jiwo yang paling mahal itu. Itu satu malam 15 juta. Oh iya. Bintang 4. Bintang 5. Oh, 5. Semua kamar suite. Kalau yang VIP itu 20. Sama strek. Merah nih. Gula merah. Sip. Ini buat masuk angin ya? Masuk angin bisa perut kembung. Udang dia ini gratis ini bagi kita yang naik antong. Ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Ini dapat dari pihak ketiga juga. Bantuan dari pihak ketiga. Dari BUMN. BUMN. Oh iya, wajar lah beritanya bagus.